U nënshkrua marrëveshja e grantit për financimin e ndërtimit të autostradës Shkup-Blac. Marrëveshja u nënshkrua nga drejtori i Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim Fatih Turkmenoglu dhe drejtori i ndërmarrjes publike për rrugë shtetërore Koce Trajanovski. Granti është 30.8 milion euro, ndërsa kredia është 167.6 milion euro. Trajanovski bëri të ditur se punimet do të fillojnë në muajin gusht të këtij viti, ndërsa periudha e ndërtimit do të zgjasë 4 vjet. Затоа во проектот се предвидуваат 5 тунели со по 2 цевки или вкупна должина на тие тунели е околу 5 км. 9 мостови со должина од 2,5 км. 11 потпатници, 4 галерии за стабилизација на косини во должина од 1 км и 9 подпорни зидови кои се исто така за стабилизација на косините. Почетокот на градбата очекуваме да биде во месец август оваа година. This is a great project for the country because it will strengthen the regional connectivity, primarily with Kosovo, also advance countries' integration with EU and support economic growth. And that's very important, especially for job creation. Kryeministri Hristijan Mickoski tha se ky projekt me vite ka qenë vetëm premtim, ndërsa tani po realizohet. Наместо нови ветувања, имаме обезбедени средства, подпишани договори, избрани изведувач и започната реализација. И очекувам, ако биде секако што треба, со Бога напред, овој или другиот месец, кога се да почнеме веќе и на теренските активности да ги завршуваме. Ministri i Transportit Aleksandar Nikolovski theksoi se autostrada Shkup-Blac është pjesë e korridorit Trans-Evropian 6 dhe do të lidh Maqedoninë me Kosovën, portet e Shqipërisë dhe Malit të Zi. Навистина е убаво кога почнуваат нови проекти и денеска сме на почеток на еден нов проект, а тоа е изградба на автопатско решение кое што треба да оди по трансевропската рута 6, која што треба да ги поврзи Скопје и Приштина, но и да продолжи понатака на запад со поврзување со Тирана и Драч и исто така северозападно да продолжи со поврзување со Бар. Euroambasadori Mihalis Rokas këtë projekt e konsideron të rëndësishëm pasi Maqedonia e Veriut e lidhet në rrjetin evropian të transportit si dhe e lidh Ballkanin Perëndimor me BE-n. We are very proud that we have 41 million in grants, which they include 37.4 million for construction and supervision. So together with the EBRD loan and the national contribution, this is an investment over 235 million euros in one of the country's most important transport projects. Ndryshe, gjatësia e kësaj autostrade është 10.5 km, më parë janë ndërtuar 2 km, kështu që gjatësia totale nga Nyja Stenkovec pranë Shkupit deri te Kufiri është 12 km. Këto 10.5 km do të kenë në të dy drejtimet nga 2 korsi me gjerësi 3.5 metra dhe një shirit ansor prej 2.5 metrash. Gjerësia totale e rrugës do të jetë 27 metra.